السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی لیغ. لیغ څه معنا لري او دا لیغ فعل په پریزون، فوتور سامپل، پاسې کمپوزي او لمپارفی کې څنګه کنجوګې کولی شو، دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لیغ. لیغ معنا لوستل. دا لیغ فعل په پریزون کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. je lis. Je lis. Je lis. زه لولم. Tu lis. Tu lis. Tu lis. تو لولې. Il lit. Il lit. Il lit. هغه لولي. Elle lit. Elle lit. هغه لولي. Nous lisons. Nous lisons. Nous lisons. مونږ لولو. Vous lisez. Vous lisez. Vous lisez. تاسو لولئ. Ils lisent. Ils lisent. Ils lisent. هغوی لولي. Elles lisent. Elles lisent. Elles lisent. هغوی لولي. او همدا لیغ فعل په فوتور سامپل کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. Je lirai. Je lirai. Je lirai. زه به لولم. Tu liras. Tu liras. Tu liras. ته به ولولې. Il lira. Il lira. Il lira. هغه به ولولي. Elle lira. Elle lira. Elle lira. هغه به ولولي. Nous lirons. Nous lirons. Nous lirons. مونږ به لولو. Vous lirez. Vous lirez. Vous lirez. تاسو به لولئ. Ils liront. Ils liront. Ils liront. هغوی به لولي. Elles liront. Elles liront. Elles liront. هغوی به لولي. او همدا لیغ فعل په پاسې کمپوزي کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. J'ai lu. J'ai lu. J'ai lu. ما ولوستل. Tu as lu. Tu as lu. Tu as lu. تا ولوستل. Il a lu. Il a lu. Il a lu. هغې ولوستل. Elle a lu. Elle a lu. Elle a lu. هغې ولوستل. Nous avons lu. Nous avons lu. Nous avons lu. مونږ ولوستل. Vous avez lu. Vous avez lu. Vous avez lu. تاسو ولوستل. Ils ont lu. Ils ont lu. Ils ont lu. هغوی ولوستل. Elles ont lu. Elles ont lu. Elles ont lu. هغوی ولوستل. او همدا لیغ فعل په لمپارفی کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. Je lisais. Je lisais. Je lisais. ما لوستل. Tu lisais. Tu lisais. Tu lisais. تا لوستل.
Il lisait. Il lisait. Il lisait. هغه لوستل. Elle lisait. Elle lisait. Elle lisait. هغه لوستل. Nous lisions. Nous lisions. Nous lisions. موږ لوستل. Vous lisiez. Vous lisiez. Vous lisiez. تاسو لوستل. Il lisait. Il lisait. Il lisait. هغوی لوستل. Elle lisait. Elle lisait. Elle lisait. هغوی لوستل.